Ka step ka besuk kemen ni pi baru ki perlok ki bapet ya kan ka channel ngari mi boling do ar sesien ngawan khmat jong ki ben ya slok khendiat sipang ki kato ka ni ki mat ki ba ngasung khia de na koi ka po ki la don ki perlok para jo jonga ki bala ayah taka advice ka per ki dan ki ba inga sir, nak dia kapur bi ni election no. Kidan bat kita ki baong sir dalile buat ni election. Dia kaya jing senior jong politics. Balai ki beliau ki barum politics ki balik join politics ki ba yang election. Anda kiladon hang tu ha assembly ki telah. Nilai isu pun ki KSU leader nilai dan lu kiba ada yang lagi sengking atiar kiba anda kila poin tu ki kala da kumai pat kadau kalau kundi kan kajing sendiri jong politics kalau ba ki breu jongi ki nong tap vote kimla ban pediang ya ki breu kiba trai hok ya kam ki ap kami ben yikitu ki breu ki ba la ban ai pisai ki tiga jingkeli golong balai ba kini ki ba la de ne ki pressure groups ki seng phalang e anda ki la yang election anda ki la job election ki la kala kata ka jing e je ben reu ba ja no kila ban pet ya ko video jonga sipang ki nong thap vote ki sau jat ki nong thap vote DPE haba uniu breu ba jet bendeu yang election utip ba amla menjob election klaim ke board bisa don kam ke bisa namenta kumbang laong namenta ki paper don kam namenta karali kidan du bla at karali ba umdai tang ka baisha ndai don kam sakapai petrol don kam ban ai tu kinong wan rali kabamut ka junut kalong bagi pau lang ta khoi karali te berkat pi unong yalam seng phalang bopli unyo bisa na egen di kita gi pau lang haba lada pirum ha seng phalang kat kum majung su thu junga pemda bandai unong tre kam sarkar te kamu dia beteri kamu jom. Jadi egen tau kena seng beli unyo bisa. Dia kamu habdan kamu sponsor sam. Habdan kamu sponsors. Kemudian kihawan ini kibriu kiba ruspa shmat kiban wan men sponsor nong yang mapingan. Ngan ay pi kata kena election, ngan ay pi kata kena election, ngan ay pi kata kena election. Tikilawan ini kibriu beper. Di judan hiru tau beliau ban sponsor daki pau lang. Bang chuang masih sponsor em non. Dia tu beliau sponsor un hapan yo ya kata ka bainom andau tu beliau la job ya kata election. Un hab yo ya ka bainom. Dia kata ka bainom mana nagi schemes ki jong pi di schemes ki jong jatuh uta ubai jet bendria ondau lapoi assembly berkata karam shiko pimut ulla benang tre ka benta kari bakacat bendria ya mlashu kumnu shu tre mengi ki votasi mengi nila keni ada ya kata jing ya kata ikhtiar jong jing jet bendria jong tau brio nak keni no kita melasuk menteri, menteri kita bensiu dap ya tu karam, bat ke interest. Ni kita nak buat bisnis tu kata hadu bangila ban penkala ya kata nu jung beriu baik ya kerja beriu baun itu. Kalau mau kata kajing sniu buat jungi, kalau sniu tu kata nomor kata kajing kwan jungi. Kajing kwan jungi katu no ya kata kajing smutu
kajing iet bat ya kata ka ikhtiar jong tahu beliau ubat iet ya la kajat beliau kasyong na piangan kaya ka bagi di banle kabenta ka baar bang aku akan karan hakaniat por kalong ba kidan ki beliau bekeliangan sir haba kini ki beliau ki wan ai pisai ngin shim nangim shim adan ka wai ka juba lada kidan ka jingkit klikan shim balai nai shim Syukur kumpi kum kawai ke senang. Baru pia yo ar hajar tingkah nak kata senang. Syukur kata senang dan kumba syukur jarmut ubutas. Syukur jarmut. Telada utau syukur jarmut ubutas. Usim ya kata ka ar hajar. Kabumut kapisa kalami ar pola. Te piapan ni upan surok. Piapan korum. Piapan nala, piapan street light, ukramai, kata aku laki kan jadi kita ki surok, ki nala, ki korum, berkum tatar. Tapi pilih aku no, dah kata kepisah kebapi, ya yo nau, dah ada araja tingka, mentah ada ngam tradisional araja, kelab desa najar, kamu mau kelab boy kumba, san polak. Tidak kata kesan polak tingkah kesenong rupi kelayuk surok lada pia pulang pia syem lang yang kata bisa baru pia lumlang kalong san polak tingkah hendrai kalong kebae namar ba kajat penriu jungi kalong kebakhwan simet hendrai idang don jing kerman aku akan ayah nuksa jong kesenong jom tu kesenang istilah tu kesenang apa kuitam kayak tu kesenang maulenong kesenang maulenong tapi banyak kesenang maulenong balik kesenang maulenong kayo pun kata cleanest village Aisha baru kau ikat maulenong Aisha kamaulenong kayo ya kata cleanest village kadai namar ba iway nong song senong ha kata kesenang kidon ya kata kacingkit clear Haba kitu ki beliau mau nong gila mensim yang kata jingkir keliat bagian benko jap senang barok si senang ngiru ila tang mengincuan mengincupul ya kata kapisa kabangiyo nau niu candidate ubaniang nau candidate bal ada job deki kat no program ngila mensim ya kata kapisa bat ngila ben pulang bat ngila ben penankam ya kata kapisa harba sna surok harba wandra iki korum Senai kitab senang bendong lay ki pihak balik sejengai itu senai kitab karena mulut sang pulak kata kumno senai kitab kebasalak ne lada pi pelut sanlak ha kitab tak biang laptop batam pelut sakipai bat bainong tray ladap sang pulak Di pila mengenai sibun ni kiki lada pi terelang, lada ni terelang. Di kapur mentah lada ini bangin kendet benreu, bat ba hinle ya kai kabupatam om na mentah jungi simet, hendrai na bentah baro kari kacat benreu. Ngin sedang na layeng, ngin sedang na laki dom, bat ngin sedang na lagi senang. Tang kata mengadan menyusulok akan step ni saya kenduk biang. But sibun ki menyusulok. Kublai sibun, kublai si hajarmu, kublai pun kerku yapi.